Ingabe ukhetha imali okanye uthando? Mna hayi khetha imali mntasi. Why? Ndayithanda imali. Khetha uthando okanye imali? Hayi ngikhetha imali. Mary why ukhetha imali? Oh uthando uzondiphilisa masuthando. Imali sisiyani? Ngikhetha imali edibana into eyi-1. Imali bitheni? Ndadala futhi ngikhetha uthando. Oh crap. Abantu adala masambe. Xa bekutheni? Jomna namkhaya. Jonga no khomana Mamela listen ngicela uthathe nami. Yo ola bafethu this your boy Ndiyara Magazi uveni mani kamkholokholo inkabaza bimini kanebele sakhaka Mr. Getsweri plug as you already know the vibes namhlanje silapha eMotherwell sabe sibuza abantu questions about ba ukhetha ntoni imali okanye uthando. Ndihamba nentwana yami uLaiko Junior all the way from eBlue Nico sizojonga ingqondo zabantu bangaba bacinga njani na. Let's get them. Yeah man, so we in the scouting nangu umuntu wokuqala siqale ngumuntu wokuqala. Access is right? Hayi but right njani wena? Siyaphila nathi segama lami nginguNdiyara Magazi nendisuka all the way from BTE ndihamba nomngane wami uLaiko Junior sihambe sibuza abantu imibuzo aba baye ngaba ukhetha imali okanye uthando na. Andiva bhuti? Ingaba ukhetha imali okanye uthando? Stop right there kulaa ndawo yemali sunikeze enye option. Hayibo ngoba Imali bhuti wami yo uyabona uthando? Ndiyagowa ngoku. Give me the money. hey Yazi ingxaki zami like isidinga imali asoze zisolve yi-hug and kiss. Mali. So believe ethandweni? No imali bhuti wami. Hey okay guys ndiyawumva usisi ngapha uthi ukhetha imali yena kuthando uthando alisebenze for yena. Okay enkosi kakhulu sisi wami. So bene mina man. Give the girl the money. So ngolweni sesinjani? Sidiniwe phela. Badiniwe osisi so sizabayeka kodwa. Yeah man yeah badiniwe abantu kuyasetyenziwe bafethu. Imali yama phambili guys currently abantu abalifuna uthando bafuna uthando lwemali. Osiswami omhle ngicela ungawenzi umbuzo. Wow sibaleka siswami nje 1 second sakubuza nje umbuzo oyi1 it's a famous question sister. Igama lami ndiyakholwa siswami mhlala lapha enyuwana ngubani igama lakasisi? Mary. Mary uthole kazi unikele iCamera room Mary ingaba Mary ukhetha uthando okanye imali? Hayi ngikhetha imali. Mary why ukhetha imali? Oh uthando uzondiphilisa masuthando. Mary Lo muntu umthanayo yena kuphela wemali yakho uyahamba koye. Khayi nditsho kaloku. you just said so but awusivanga? But hayi bethu Hayi Mary follow each other ku Facebook uze xa kuphuma ivideo uzakwazi uyibona. We getting them imali ngicela phambili dog. Igama lami ndiyakholwa ngubani wena igama lakho sisi? Uzizipho. Okay izizipho bengicela ukubuza umbuzo bengaba ukhetha imali okanye uthando nazi izipho? imali bawo. Ukhetha imali? Why imali? Like asikwazi ukuphila ngaphandle kwayo bawo. As you already know the vibes is BDE Media TV. Do follow the page. We would really appreciate that. Nakajani, let's get them. Excedo Diane, Shepek say hype. Ukren. The safe for them for my next 7. I was no izinto zikajija ezi. Ukren put ukren. Mocha mna mocha. So kuhle nakosisi. Phile kunjani ku? Kuhle nakothi sigama lami nguNdiyara Magazi ndiyamazi umjida wami mfethu sihambe sibuza abantu man iquestion A1 about the famous question ukuba ngabana ingaba ukhetha imali okanye uthando na. Yamba baby Thilo. Hayi phone like hayibo come on like luthando mfethu yabona nawe nama nomanci mos. Yeah. Sefilimi. Ibhuda ikhetha uthando because ihamba nomanci seyiphela ibhuda. Okay sister yami wena ingaba ukhetha imali okanye uthando na. Khetha imali. Like luthando mfethu yabona nawe nama nomanci. Intoni? Imali sister. Ngikhetha imali edibana into eyi-1. Imali bitheni? Bhuda. Ndadala futhi ngikhetha uthando. Udlala nabantu. Khetha imali. Abantu adala masambe. Xa bekutheni? Jomna namkhaya. Jonga no khomana kuliwa mamela Bhuda mamela. Bhuda no. Mamela hey guys besingazange uzokhoza conflict apha but hey kuse mamela no Bhuda mamela hype. Hey ziyakhipha olona khulmanza njani khulmanza si alright la khulmanza igama lami ninguNdiyara mina khulmanza ngicela ubuze ngubani igama kabhuti? Utazuka. Okay
Okay malume Taziko, sihambe sibuza abantu iquestion eyi-1 apha ingaba ukhetha imali okanye uthando na? Both. Why both, Tayam? Because I can't survive without imali and then nothando kufuneke unikele umuntu noba ngubani na. Okay Godman, ndiyakuva. Wena bhuti wami ngubani igama lakho? Luvuyo. uLuvuyo. Okay ubhuti Luvuyo ukhetha ntoni na, imali okanye uthando? Uthando. Uthando bhuti ngoba? Uthando luza nemali because when it comes to uthando someone uyakwazi nomnika nemali naye xa kuthanda uyakwazi nokunika nemali. So it's the most powerful thing. You guys naiva Godman. Yo what a Nkosi siyabukela uzathi uhilishe nombukele emakhaya. Nihambe kahle Godman. Nkosi. Yeah. Man Godman yami ukren. Sure trend kunjani? Ndisafe nami Godman igama lami ndiyakhola nifuma kwi-PDE Media TV bengicela ubuza ngubani igama leGodman? Sinethemba ncanya kodwa. Okay usinethemba nca bhuti wami sihambe sibuza abantu the famous question ngaba ukhetha imali okanye uthando na? Mfethu ngikhetha imali bra. Oh ukhetha imali bhuda. Okay Godman why ukhetha imali Tayam? Mfethu i-bills ngizibhatala ngemali bra yabo. So it's all about bills kuwe. It's all about the bills mfethu ne-expenses bhuda yami nezinto bona mfethu. Yonke ihamba ngemali no bra yabo. Even love nayo i-operator. So fuck love. Manifest. Angithi fuck love but ke imali iyavuneka and then ke love can follow. Okay. What you like friends first yabo, then love can follow. Imali first yabo. Yeah, I spend like that. So otherwise iGodman nami ngizipushelisa i-hustle yayo apha kabatsho khatsho Godman imali ni R5 stock yabo. Sibindi nami ngani. Fumaneka apha e-complex Motherwell 3 yabo. So na kanjani uyayazi xa lapha e-shopping center uzive ngathi ulambile ukhona ubhuti sinethemba uza kuseta ngesibindi nesawini lami ndiyakholwa mina ndiyaramakazi. Yes. Unxabile. Okay yako one question ngawusiphendula. Ingabe ukhetha imali okanye uthando? Mna hayi ngikhetha imali mntasi. Why? Ndayithanda imali. Yeah, uyayithanda imali. That's it man. Abantu baveluisha imali more than love these days. How fucked up is that? Yeah. So Godman zam. Nikreen Godman. Safe not Godman. Usanga ungena jo okay Godman. Ku YouTube. No Khalando dog kanike nje ilandi flyer jo sifollowisha nje apho uzazifumana zonke ezaweta. Yeah. Bekanye yo ndimlo it's me yeah abandaziyo awuntsha yamu kume TV na yo babonisa nesipekam kanjani Exact Godman Nikreen. What up? We're here. Yes, Nando's here. You can buy, guys. Okay, Jonga. So you tell like Godman I can see noba sothini say promoter. Okay. Is Mamela, listen. Ngicela uthathe nami ubongoze ekhaya, ubuze ekhaya, usimelele ekhaya njengomsima simele. Yes, really party my bed. Exact. Okay, Godman besicela ukubuza nje the famous question esihambe siyibuza abantu ngabe ukhetha imali okanye uthando na? Bro, I choose money. Hey, why Buddha? Money makes me happy. Yeah, so fuck love. Boy, lo bafika. Hey, Buddha eat fuck love because money makes him happy. Yeah. When I Godman yami kule famous question uthini ukhetha imali okanye uthando futhi? uthando bafo Uthando. Why uthando Buddha? ngaphandle kothando bafo ngeke bekhona imali. Okay, yo, that's good. Basikene Godman. Nando's wasekasi bafethu. Xa ulapha eLando Sport Center uyayazi uzive ngathi ulambile. Nanku Nando's talk, let's promote local bafethu. Nakanjani Godman? Yeah. Dango Godman yami. Nakanjani emandleni. Molweni bandasini njani? Siyaphila nathi mntasi igama lami ngundiyakholwa mina ngubani igama lakho? Sinothando. Okay, sinothando. Sihambe sibuza abantu umbuzo oyi-1 apha ngabe ukhetha imali okanye uthando na?
Why imali sinothando? Kodwa ngunosinothando njani sinothando? Ukhetha imali ungusinothando. Oh. Usinothando uyalibetray igama lakhe. Fit. Sho ntwana yami. Nazi ikhodazi. Akusekho bani grand. Akusesigrade igama lami ndingundiyara magazi bafethu siphuma ku BDE studio ndihamba no Lyco Junior phuma ku Blue Nico ngaba ngibani igama lakho wena bhuti? Hlomla ngibani lakho wena tam? Anele. Kwanele nohlomla. Okay wena hlomla sihambe sibuza abantu the famous question lapha ngabe ukhetha imali okanye uthando na? Ngikhetha imali. Ukhetha imali nje yami why imali? Akayani uma ngaphendula thini uhlomla mfondini wena bhuti ukhetha imali ukhetha intoni imali okanye uthando bhuti? Uthando mani. Uthando khona mani yami. Why ukhetha uthando bhuti? Ngxaki like wenza izinto kanjani mani bona. Bona like Xa wena usithandela uthando. yeah. So khona manzi nibe grand khona nivaye grand yabo. Mocho tazam mocho. Hey jonga ne mails siyasibetray nazo ukhetha imali bafethi njani nale way bafethi. Sister. Kuyanyeka it's hectic. It's hectic. Wena sisami kunjani? So right nathi sisibona ngubani igama lika sisi? Oh sisibabalo okay sisiwami besicela ubuza sihambe sibuza abantu umbuzo wane ngaba ukhetha imali okanye uthando? Uthando. Ukhetha uthando sisiwami wayo ukhetha uthando sisiwami? Lanonelisa. Yeah usisibaba ukhetha uthando. Call chest so lisizaba for loan so lisizaba sokubuza nje umbuzo. Ngubani igama lakho njengoba somntazi? Ngiyonela. Uyonela okay uyonela wayenibone Colchester it's fine yonela sihambe sibuza abantu umbuzo apha into bangabani ngabe ukhetha imali okanye uthando na? Imali why imali yonela? Yho. Kathi ngazela impahla mina. Why ukhetha imali for impahla? Hey yonela. Then ukhetha imali nawe ngubani igama lakho uqala wena? Milani. Okay Milani why ukhetha imali Milani? Because imali ininzi into oyenza ngemali. So akho nto ininzi onoyenza ngothando? Uthando hayi wethu. Uthando lapha. Kasondele sisiwami sibuze wena because ngathi usenyanisweni izapha ngathi ayala ndifuna ngubani wena igama lakho mntase? Ivile. Okay ivile wena ukhetha ntoni phakathi imali nothando? Uthando. Why ukhetha uthando? Because imali izawuphela masisheke uthandwa ngumuntu. Yes uthando luhlala lukhona lona imali iyaphela yona so xa kuphele imali ithi lonto leyo yonela bazawumka uyayibona ke la ningafunekiyo but okay yeah enkosini kazi nihambe kahle fa. Hey do right nami igama lami mna ndingundiyakhola ngubani igama lika sisi? Okay sisibabala ngubani igama lika bhuti yana? Tango. Okay utango. Sihambe sibuza abantu umbuzo the famous question apha ngaba ukhetha imali okanye uthando sisibabala? Uthando. Why ukhetha uthando sisibabala? Kanyanga lokho edibene nemali phakathi. Okay Nkosi kakhulu ke sisibabo so asikwazi ungena phakathi apha besikhutshiwe dog so asifuni bekumandi shopping center Motherwell. Yeah man iziyabila do follow the page. Mocho